Kai te whakahē rawatia ngā mahere mo te tauna wakarererangi hou ki Whāngārei. I nā te nui o te whakahē ana rōpū hapori i te hunukutanga atu o te tauna wakarererangi i Onerahi ki te tahi wāhi hou ko tahi rau 50 miriona tāra te wariu. I hui tahina iwi o te rohe ki te āta wete i ngā kōwhiringa te kaunihera arohe o Whangārei, a kai te tū ngā pihi o te iwi. I hui katoa ngā iwi o Whangārei te renga praua ki te whakawhiti whakaaro. Ana ngā iwi o ngā tihine, te orewai, te iwi o te parapau o ngai titoki, te uriroroi, me te mahurehure, me te parapau i a rātu katoa. Whakaaro matua i roto i tā tātou nei whare tūpuna e! Me te kiake a ngā iwi o ngā rara tunua, kahore. Kahore nge iau nei e tino pai ki tēnā ki te mahi hea he wāhi mo te rererangi i tēnei wāhi i rua tangata, me matarau me pūrua. Ko rua tangata West, tētahi o ngā wāhi e toru kua whiriwhiri hea e te kaunihera arohe o Whāngārei, hei wāhi mo te taunga wakarererangi. Ko te mateke kai te kā ngatu o Ngāti Kahu o Torongare, tērā wāhi. Ai te tukunga i a rātou i o rātou nei hara, ki roto e ngā awa nei, ka pehe atu, pehe ai, te oranga o tō mātou nei kai kāpata e rangahau ana i a mātou te tai ao. E ai ki te kaunihera arohe o Whangārei, kōtike i a rātou te kōrero tahi ki ngā iwi. Well, we have worked with a mana whanau advisory group during the early stages of this project to help identify sites that we believe should be okay. Ai, ke rera te ngā mea pāna kia tātou nei, orunga i te whenua, ngā Māori, ngā taniwha. E ai ki te tāhuhuranga pū o te kaunihera kia Simon Weston, me ua kā noho tonu te taunga wakarererangi ki tōna kāinga nei ki Onerahi. Well, the Onerahi airport has got the shortest runway that Air New Zealand operates from. If future aircraft require a longer runway, then that's problematic at that location. Hei te paunga o tēnei marama kati ai te wātā pai tono, me te whakatau whakamutunga pea ka puta, hei te marama o hune. Tumama o Harawira, te Ao Mārama.